Ngwatanĩro ya mandagitari na maabisa bangi bogima kaunti-inĩ ya Meru nĩ bonanĩtie wĩtĩkio bwao na ngavana ũrĩa ũthurĩkagi tene Gaka Kawira Mwangaza bakiuga bari nama agategera jonthe ja mathĩna jara jethirĩtwe jakĩbainyiria. Nguruki-inĩ baugĩte bari tayari gwitanĩria ngugi na ngavana ũjũ gũtigĩra ũtungata nĩ bũgũkĩra. Mũthuri Muriuki gatũtarĩrie. Ametutendea Emmanueli, ametutendea. Baba ni akema kĩarigitani kĩa kaunti ya Meru mbarabo nikene mena kugwirwa nyuma ya ũtongoria wa kaunti ya Meru kuthabwitinchwa na gwĩkĩrwo Kawira Mwangaza ari gavana. Atuchemenia na Arua Kairi number 1 ku congratulate governor wetu uria urathurirwe governor elect Honorable Kawira Mwangaza na kuga ibwega sana muno Madam Governor na gukaribisha ndene utongeria bwa Meru twi aritibango gibogima undu bura butumite buciumire nandi na kuthabetwokiria Meru nkatho no ndubwetu ariri inkomenya ntuku nyingi sana itujite media kana vyombo vya habari twirira muno twiromba bototethia na maromba ni untu wa mathina jara maingi turombite tugikurukira miaka ewu 5 ira yumbite kuthira na itugucokeria Murungu nkatho muno na Meru betu ni untu wa gututhikira at least tuombe ikwithuri gutuchinchiria utongeria bwa mugongo jetu jwa Meru itubere ibwe ano ntike bararombere maromba na ti maromba aki kinya kwitoke sabunene bomba kuringa kura kenda bombo tuchinjiria utongere bora twina bwe itari tubwira thank you. Inkwenda kwira antu ba Meru iboya no ntu ba kwithira ibaringire kura na kuthoania na wichunkona na bona njira ranji aba batire gwita na batongere twingai amna bubu benda wirigoro bunene muno ati Kawira nyuthe muma bakethwa baikara no enthi betho bakiarire mathina ja bethirite bagikurukira na bena witiki mathina ja teketho jakithira kwira batu as leaders of the Meru County tugakugwata mbaru muno na nuntu muntu ari akuye na thina ni ndiamenyaga thina imbi itukoromba after inauguration tukitha twina igitarire akara guciamania Kairi nagwe tukwire na ukaribu muno thina yetu ya rimbi na twenda kutetheka atia and we are hoping that we'll have a very safe moment in Meru County na Murungu ari mbere na thina ira tukarite tukieta campaign ne ciao ituramuthikirite bwa muno na arairikana na araigweta na akauga Ameru bamwakura akaithiria na batu twena imani akasithiria haraka muno na tukwenda umwakikishia twamutetheria kiruriti ngui pa cibitari twina wirigirwo ati inya magamba jetu jara jatwile kotini mantu jara jonde jagakinya mwicho jontu wirigirwo bwetu ria twina bubo bonene zaidi ni ati gutirio mutongeria asowa mwekuru itwije mutongeria mwekuru ekiao ya kurigarania na kiao kiria gigatuma twite to the next level na tutithira twina ndwa jonto batwe tuthirite twina ndwa inyinge kwa muda na ndwa iji gukinya mwisho ati governor wetu umweru mamu wetu governor Kawira Mwangaza akombi kwithirwa agitwandikira madaktari baba ingi sana akombi kwithirwa agitwitithia nkathi iria tutwire kuromba miaka 5 ngwitikia butwigitwe sana twirwira mantu ja mutu ntegwitikia nandi nteto yu tugatinda turwirite Kairi because it is in the past. Nkiripotera Wuru TV Bitamuthuri Muriuki.